чорводорӣ яке аз соҳаи шолпарварии мардуми ҳамин ноҳияи нуробод ба шумор меравад, махсусан ҷамоати деҳоти меҳробод, зеро мо кӯҳу камарҳои зиёд дорем ки фасли тобистон ҳамаи молҳое ки ва ё берун аз ширҷӯшию дигар ҳастанд, онҳоро ба он ҷо мебаранд ки онҳо бояд дар он ҷо боз вазни зиёдатӣ гиранд ва ин боиси рӯзгузаронии мардум ҳам мегардад ва мардум ҳамин чизро бисёр истифодаи хуб мебаранд. умуман зиндагии мардуми ҳамин ҷамоати деҳот, шукронаи соҳибистиқлолии кишвар ва сиёсати хиратмандонаи ҷаноби олӣ имрӯз мардум бисёр дар як фазои ором зиндагӣ мекунанд. он чӣ ки аз дасташон меояд, кадом шуғлеро ки барои худшон писандидааст мекунанд барои рӯзгузаронии хиш. дар деҳа бечорво зиндагӣ маъно ҳам надорад. касе зиндагӣ мекунад хай дар шароитҳои мо нисбатан танга, ҳам як миқдори муайян, як гов, ду гов, шаш гӯспанд, 10 гӯспанд ба ҳисёби она мехӯрад. хай чорводорое ҳастанд ки моли бисёр доранд, гови бисёр доранд, ба ҳисоби миёна мардум осуда ҳамин як миқдори муайян қай зиндагӣ мекунанд. бе ин ҳам маънош нест ки дар қишлоқ бегову мол зиндагӣ кардан. در تویومون، در معرکه همون، در همه کارمون همه کلچچک میکنیم و فرزندوم سوغاتی روی میکنیم و خشت آرام خبرگیری بریم میکنیم. فقط بویا و بویامون هممون همون پیش همه خیلی اومدگی میده با ما فرزندوم همه خیلی راهبری میکنیم که این همه دستی همه بوی بویامون فراموش نشوه همه یار بکنن. این کلچای میده فکر میکنم که در همین منطقه هست، بود در همین منطقه، در همین ناحیه، در همین جماعت ما بسیار همین نونوی میده را مردم ما برای معرکه هاشون، برای تو تماشاشون، برای مهمونشون البته میکنن. این یک عادت خوبی مردم ما است. این با همه چیز میخری. اینا مسکه دام میخری، جیرگوت دام، قایمق دام، قانچوی دام، بسیار بامزه قانچوی دام. بهترین بامزگیش با همه قانچوی میکنن میخرن. این هم بستنش آسونه. وای اینا مثال بسیاری آدما 80 همین دست میگیرن میبندن. بسیارش با میگه خیلی او خیلی بزیبای یک تا با میبندن هم قخشرو میویا. نونم خشرو اینم تا گردچوی کلون فتخمیروی کلون تا میبندیم. تا بامزه خشرو با خامترش توز میکنیم. چپوتیوی خشرو کلون میکنیم با رفیدوی 3 وجبه 4 وجبه هم تا خشرو میکنیم. بانوانی همین جماعتی دهات بانوانی هستند که بسیار هنری کدبانوگی خوب دارند، بسیار نانهای خوب میپزند. از جمله کلچه‌ای که امروز شهرتی قریب که بگیم بیرون از کشور کسب کرده است، مخصوصا در همین مردم جماعت دهات بسیار رواج یافته است و همه ساله با طرزی نو با یک لذت دیگر پخت و پز کرده میشه. همه فرزندام نه هممون نوشون میتین کیلونو را نوشون میتین. فطیری تهچر میکنیم، هم تا فطیری با اون کورگ میکنیم و یا فطیر شکرو میگیم، برای شکرو میکنیم. نزولا میگیریم، اوشوی بوریک میکنیم. همتری همی بوی بویومون هم خیلی میکردن، ما هم خیلی کرده و رفته سودی. اولا 10 قپی میکنیم. حوزی همی 2 قپ میکنیم، 3 قپ میکنیم، کم میکنیم. تا بسیار نمیکنیم اکل. در یک روز یک جای بند جمع گیر میشیدیم تا 10 قپ هم میکنیم. ایمی تو پایپگویی روز میکردیم تو ساعتهای 5 علاو روزگارش روز میکرده. بندندش علاو میبست، بروندش میبرد، میدود، میبستن. اوروغان کنش اوروغان میکرد کرسونو ده 10 قپو میگرفتیم. همه ای اگر پشتش غاز میومد با یک تا ای پشتویی را با توزه میکنیم. سرچوب قطعی با توزه میکنیم. علاوش سوز بیوخ شروع میوید.
راست میکنیم تیار میکنیم همین جایی که علام و سوخت میویم تا 5-6 کاسه یا تا دوغ میمونیم تا میگیریم میبندیم پر میکنیم چهلکه میکنیم و برنده رو روغن میکنیم پوپودا میگیریم پر میکنیم. اولاد ما همش استا گذشتگی هست. وقتی که سال 79 سال به ارمیا دعوت کردن منو بعد ارمیا آمدم همین کارهای بابیگی پدر ما مقصد اولاد خودمون همین کارمو سایقل دادیم و خواستیم که به مردم خدمت کنیم برای که مردم در این کار بسیار نیازمندن و طلب این چیزها بسیارن و همین چیزا من خواستم که با ای خدم نقشبندی کنم مقصد ایجاد کنم چند نمود دیگه ایجاد کردم و خلق خدمت کرده ایزم. طبق تروش ما تقدیشو بسیار استوی خوب است، بهترین استو است، بهترین توقع را همین استو تقدیم میتروشن. خب شاگردای خوبم داره، شاگردای خوبم تیار کرده شده است. خب بگیم که یک کسب بابیگی شد. کلانترین طبقه که ما 2013 در ناحیه نورآباد یک نوروزی گذشت. جناب والی خودش هم در همینجا مقصد آمده بود. 135 بود. 135 بود. هوای هم خوزی در موزه در موزه هم طبقه من کلانترین طبقه که 133 هست. بعد سوچی را بردنم طبقم قطعی چند خدر مقصد نمایش دادیم. مخصوص مردم این جماعت دهات بسیار مردم هنرمند هستند. هنرمندان بهترین نوعی از جمله طبق تراشون، تیرزه تراشون، استای آهنگران اکثرا یک قسم پهلوانای خوبی نوعی هم نیست از همین جماعت مهرآباد هستند. همچنین دانشمندان زیاد هم دارد. همین آدمی که صبر داشته باشه و در همین کار شوق داشته باشه همین کاری نازک کاری قینه بعد همین قوای جسمانی در بسیار صرف میشه. بسیار آدم این کار نمیکنه، این کار میکنه بسش میکنه. چندین شاگردا برآوردم، فقط یک شاگردی اساسی هم که در دوشنبه در چی است در فابریکه های هوای همین کار با کلا گرفت. یا 3 شاگرد دیگه که برآوردم این کار کردن، استانوک راست کردن، دیگه کار نکردن. چهارمغز ببر 1 سال بستکو سرخ میآید، سفیدیش گم میشود، به طبقش رو میآید. یا که تای چالش میکنی وای هم زور میآید، به هر مستحکم میآید، بعد بزیب میآید، گلش میبراید.
айта вақте ки бибри биёри битрошӣ хеле ранги ба сифат намеяда. ман бисёре ҳамо одамое ки мисол ҳам чиза мехаранд мегӯм ки агар ба шарти ягон ҷога дошта бошад дар дуруни намакҳо бимонаш, дар дуруни ои намакҳо ё ки бичӯшонаш беҳад хуб мешавад, барое ки ҳамин намак дар ҳамин вуҷуди табақ ки медроя мешина вай қоқира дӯст намедорад. намак ҳама вақт намнок аст. вақте ки намак ҳамин табақ намнок боша каҷала намешавад, намекафад. вақте ки мисол ҳамун дар афтоб мониш ё ки хонаи гарм дар бимониш агар аҳамият натӣ мекафа вай набоша намекафа табақ. агар дар коса бихӯрӣ сер намекунӣ, дар табақ бихӯрӣ ҳам ба лаззатай ҳам ба ҳазур мехӯрӣ. маззаш дига айда хеле ки мисол коса ай косада табақ хеле болаззат аст. не ки фақат як табақтарош бошам, треза метарошам ки ҳамин қисмҳои трезаи пластикие ку ҳавай ҳамаша ҷо мекунам дар ҳавай. ҳозир тарошдагӣ тиёр дорам, краска кардагӣ тиёр ҳамаша ҳамин дорам. бод мақсад чирдак мезанам. дар ин корам беҳад дастам усто аст. زبالای ما آرد نمک آب قطعی وای می شود تیار می شود. این زباله را تنک مینن میبرن دیگ آیت دیگهش میبره میمونه در دیگ گشنیچ پیاز میدوزن و که جوش آمد با این آش میدوزن و مینن در طبقه میکشن باز زیادیش آشی او مینن در کاسه میگیرن در میکشن با دوغ. اول همی آچم نشان داد آشی باریک بریدن شه خیلی همه کاسب نیستن اول نمیتونی بریدم خیلی نشید آش کمتر به نمک کردگی بدم ریختگ خیلی بعد یاد دادگ آچم تونستیم بریده یاد گرفتیم بریدن شه حاضی باشه میتونیم کردم میبریم با گندوشک مینن دلده و کشک و موچ دلده با دوغ و دلده با شیر این آشی باریکه او قطنه کی بعدش نمیکنی و آشی تپشه تنه کی تنه میکنی یا او قطنه کی بعد نمیکنی اکن آشی بریده اهم قدیم هست دادمو مخصوصا من در خوجگی من هفته یک مرتبه همین آشی بریده را میکنن یک اوقات بهترین ملی ما است و یا که همین اردو دخترها که یا با زباله میگیرن میبرن در دیگ و جوش میورن میدوزن با دروای پیش ای با وای شو چیش میگن لوبی شو لاولون شو بولو اگر وقتی سبزی ساسکوری باشه لوبی وای همون کوچیک بودگی شو همه تیور میکنن در پاولوش میپرتن
қадимулайён ҳамиҷа буд ки шиғбандӣ байни ҳами хона ба хона ҳами шиғбандӣ ҷидо мешид инаш ҷамъ шида ҳамун шиғошуна баста истодан хонаро хонаҳои якдигари ҷидо карда корҳои боҳорӣ пешҳои дарахтону ҳамин заминҳоро ба шинондан тиёр карда истодем. самтҳои асосии зиндагии мардуми пештараи мо буд ки шуғ, яъне ки ин бо буридани ҳамин шапаҳову бо буридани ҳамун ҳар гуна бутаҳое ки буданд онҳоро мегирифтанд хоси мардум буданд ки якумш ки вай ҳаблиҳоро аз берун ҳаё мекард. ғайр аз ин ягон чорваҳои дигар сабзии дохили хонаҳоро намедид ки ба он ҷо рафта онҳоро исроф кунад хӯрад. баъдо биромаданд ҳамин симтурҳо биромаданд ку симтурҳо гумон мекунам чен нисбат ба онҳо хеле камфаъол буданд, барои ин ки чорваҳову дигарҳо ҳамчунин медиданд мерафтанд гиёҳову дигар он бутаҳову он чизое ки сабзию саскориҳое ки дар дохили хоҷагиҳои мардум буд онҳоро поймол мекарданд. хонаи ҳамун якдигариро ҷидо мекарданд ки ҳамчун сарҳади ҳамин хона ба ин хона ҳамин шиғбандӣ будааст. қадимулайён ҳамин мондагӣ буд. деби диҳар шиғаю говаю молаю замбураю ина ҳам як ғалакорияю мо ғала мекорем. мусафедо бандан чӣ дора маҳорат дора ёшо аги дигар ба ҳамун сеткаи шиғ ҳавасуну ба ҳамин чӣ не ки дех ҳамун мусафедо ба шиғбандӣ ки бандан бисёр базеъ мебанданд. хушбахтона бо пешравии ҷомеа рӯз ба рӯз ки ҷомеа дар пешравӣ аст, имрӯз тамоми мардуми ҷамоати меҳробонманд мардуми ноҳияи нуробод барои сабзу хӯрамгардонӣ ҳамчунин барои тозаву озода гардондани кӯчаҳо тариқҳои наве, яъне ки деворҳоеро мекунанд ки тариқи хиштию тариқи семинблокию дигар ҳастанд ва ҳамчунин бо оҳанҳо низ тариқи шиғбандиро иваз карданд ки бисёр роҳҳои хуб аст. ҳамчунин зеби диҳа аст, албатта зеби диҳа аст, не ки вобаста ба пешравии ҷомеа, бо пешравии сохтору бо пешравии зиндагии мардум тақозои замон аст ки мо онҳоро бо чизҳои нав иваз кунем ва рангу бор диҳем. шукрона ҳамин фазои хубунек иқдому дастурҳои ҷаноби олиро пешвои миллата мо дастур кардагием. дар ҳамин ҷамоат ба муносибати 35-солагӣ 36 объект иншоотҳои маиширо ба истифода додем. имсол якчанд объектҳои нав сар кардем, иншоотҳои нав сар кардем. масалан дар қишлоқи дегаи як майдончаи замонавӣ сар кардем ки бисёр аҷоиб меояд. боз дар ҳамон ҷо як ғора барои рафтани талабаҳо 30 метр кӯприки ҳавоӣ ҳамин рӯз корро сар карданд. боз дар дигар қишлоқҳо дорем объектҳои нотамом дар тегирмӣ, дар севак, майдончаи спортӣ, магазин, хайр, китобхона сохта истодем, сартарошхона сохта истоданд мардум.